Шертме уйген ултымыжынже тударстанра маска дығынмалы режима парағышларыш. Тебір гунақ чылғула шәк эже бұрнышлары. Кайран чембір, кешнернегундан чывашенреде маскызыне хывреш. Юлашки вғытыра Раширеде республикарада лародуру лайықлан забырать. Чывашенре черлегензіне күнзірен сағалдарақ шуда елеші. Пирни республикара хали ОРВИ, грипп, коронавирус, инфекции через вечерлегенцем шучи чакса брать. Февраль, кшалки февраль уйхи бетан наш тарзан коронавирус по через шучи вунзагурхут чакра. Кадартузем лайхлан небе ибир маска дыгынмалы режима вахытлыха чарма палыр тырмыр. Анжақ ташак накалазаға вармалла. Енженде чир-чирзем үсме бұшларыш болзан, каялла шак масочный режима, пығынма, таврынма болады. Анжақта отмобилик шулттан иртне шинзине, чир-чир шала кайны шинзине, маска дығынма сенет бір. Візен итларақ сықланас болады. Візен хушинче чиріземде нумайрақ.